online korabanga byatuma witeza imbere nawe ubwawe kabisa. Attention ariko umupira arawusukura imbaraza kabisa. Kwizera Olivier abwiye abafana ba Pera abwira ati happy new year my brothers, umuzagira umwaka mushya muhire. kabisa afashe Noheli ayikusanya n'umunani abongeza Pasika aravuga ati muzaryohera. Epia kimwe ikipe ya Sport ubusa. Kwizera Olivier, attention mpira kwa Rikao Kitoko Piste Satimberazo Sachigondo kirimo adepoza mwizamu kabisa. Markaje ya fek yaba defenseur ba Rayon Sport ani stop boy Pierre ani top chamo Sachiganda ani Berivebo Pierre Pierre bibiri Rayon Sport ubusa. Hatari kabisa Pira vava chanaria uramure taria. Attention reka turebe arayitanga Daud aracabacenga Daudo imbere y'uzo mu kirajyamo cyagezemo Chenga Ndaishimie Rishari Sunika Kitoko Pizarro Sunika Chakwayani Kipangara yitambukira cyane nka Ferrari agera ku muzamu Kwizera Olivier aryama amunyuza umupira agatemagura ucobo International aterekamo neza cyane terekamo ndani Epia bitatu Rayon Sport ubusa. Mama Nzwabareyo bizagenda
bizagenda gute? batangiye kumanuka 1-2. Bizagenda gute? Rayon Sport izatsinda APR ryari? Bizasaba iki? Urufunguzo ruzaba uruhe? Ko binaniranye muri iyi myaka 2 ikurikiranya, ibitego ko bimaze kuba byinshi, ibitego ko bimaze kuba 8 mu myaka 2. Babatsinze 2 mu gikombe cy'amahoro, babatsinda 3 muri shampiyona, babonye ibindi 3 niba nta kintu kiri bujyemo muri Super Coupe. Ibishashi bituritswe imyotsi izamurwa muri stade ahangaha. Abafana ba APR batwika stade, bacana amatara, Umureye barayakije, ugize weekend mbi pe. Umureye uhawe ubunani pe. Umureye utishimye habe na gato pe. Ibirori bya Ruhago, ibirori bya Ruhago kuri stade national Amahoro i Remerano biboneka gake, ariko ikipe ya APR itsinda Umureye imusuzugura mu by'ukuri. Ibikoze 2 yikurikiranya, 1, 2, 3 inshuro 2 zikurikiranya. Rayon Sport igomba kongera gusubira ku masomo, ikagira ibyo ikosora, nitabikosora izahora itsindwa na APR. Kufa ikipe ya APR, kufa ikipe ya APR. Umufana wa APR yacanye stade, amatara ya stade ntago amuhagije kabisa. Kito gatera umupira muremure, attention Habimana Yves aracyawufite, Habimana Yves imbere Ndikumana Asmani aterekamo igitego cyiza cyane, umupira wari uzamuwe neza cyane uva muri kona, ahagaze imbere y'izamu arawukavinga, abwira APR ati namwe mwaba mukabije, ibitego 8-0 mu mikino 3 ntabwo byaba ari byo kabisa. Nawe usangira n'udakoramo, namwe reka mabuze ibyo bya clean sheet mwari mwapanga. Nta kindi araryanduje Ndikumana Asmani kabisa. Rayon Sport 1 APR 3. Zamukana umupira va cyane, hari attention, reka turebe baramusubiza, barashaka 2 imbere umupira gacha kwa Kitogo, acenga Kitogo arashota, ariko umupira kuramo Sekiganda n'urukuta rukomeye cyane hariya. Attention, reka turebereyo Mamadusi barihuta sekipe ya APR. Mamadusi atitanga, yawutanze kwa Ruboneka imbere y'izo, haragucenga imbere y'izo, kirajyamo cyane, babwira ati cara wige, nabo ikubise akabando kunda, bayikubise ikibando, ntibayikubise agakoni, bayikubise ikibando, atereka Mamadusi, dira bayisoza 4-1, 4-1. Rayon
iyi tariki 10 z'ukwezi kwa mbere ntabwo muzayibagirwa, mukubiswe ikibando ku nda, muhawe ikintu bita umukoro, icyo bita devoir à domicile, muhawe icyo bita homework, go sit and study. umukino urangira, umukino ukaba urangiye hano kuri stade national Amahoro i Remera. Umukino wahuzaga amakipe abiri y'ibigugu hano mu Rwanda urangiye ikipe ya Peri itsinze Rayon Sports ibitego 4 byose kuri kimwe, ibitego 4 byose kuri kimwe. Kugira ngo nze kubyibuka biransaba kongera gusubira mu bwonko bwanjye bukama neza, biransaba rwose kongera umukino w'ukuri ukaba urangiye. Rayon Sports yongeye kubabazwa na Peri ibitego 4 byose kuri kimwe. Felicitation ku bakunzi n'abafana b'ikipe y'ingabo z'igihugu, felicitation ku ngabo z'igihugu, felicitation guhera kuri minisitiri w'ingabo, felicitation ku mpamvu ugaheza kuri CDS umugaba mukuru w'ingabo, felicitation ku mugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu kirere, felicitation ku mugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka, felicitation ku mugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu mazi, felicitation ku ngabo zose guhera kuri minisitiri kugeza kuri kaporari, n'utarambarira akarya kaporari kugera kuri private. Felicitation ku basivili mwese mufana ikipe ya PRFC, pole sana guhera kuri Muvunyi Poro kumanura kuri Murenza Budara kumanura kuri Rwarutabura, pole sana ku mukunzi wa radiyo Rwanda twa Honorine wanyandikiye ambwira ngo avuye muri Canada aje kureba Rayon Sports. Yavuye Canada aje kureba Rayon, arayibonye ko Honorine yangane n'abandi bareba bose. pole sana kuri Honorine, abareba mwese mwihangane, ikipe yanyu iracyiyubaka pe, iracyari muri faze yo kwiyubaka. Njyewe reka ndekera ahangaha n'ijambo rigani agira ikintu abwira abareyo aho birimo gupfira n'ibintu byiza kuri APR.